Assalamualaikum mo kala salminama inde mum e yettode mudum ka Guinea Live ka kikide do en direct haray ko gido mon wowdo on Pape Sow undu gandal hande non ko mi sifanton do ko histoire jiwo labado si min no labado ko paske himo laba hidon andi bay e yi arda e nani inde hurul layni ko on don jiwo ka der hodo don ko on don o ebbindirte ben o ebbindirte Allah wadi jiwo non be makko yaay feccinde kanko biro makko to wondi be woni don ha o fuddi yeeyude ka dambogal galle mabbe himo wakkili himo nundi o yeeyi don ha o hebi mbudi seeda ko tabangal fuddoto wurude don biro makko nawnare sattunde o yangode mum ha kono e bawgal Allah o finance don yeru mbudi ko jogino kon ha tabangal laabi wownobe arde don non sooda e juude makko ben on andi debbo sino laba ko hay rewdimo makko ben haray hibe yidimo hajana lay gorko client makko wobe arde hirtagol ben godde mabbe ari don inni e ko honno dum woni ngal tabal no beebude dum joni o inni e yo hari ko biro makko nawni ko dum o wonno ko dum sonjimo on don inni e awa don de hari o faamaali dum on yetti mbudi wallitimo o fudditi yeeyde o yeeyi non han biro makko ndikki tabangal fudditike marsude kono tawi hewtaali ka woowi don e nder dum kadi feete on hewti ko wi'eten tabaski bay jullere don kinden hewti client go don hibe yewta on inni e ngal do honno juldere nek o inni jaka min mi do iwi e problème ji nawnare e ngal do nafi dum anene on digi on don kadi jetti mbudi ko yonata addi jonni mo na kanko landi modi juldere nen feƴƴi addi no do nyawndude biro makko on ari o inni mo ko honto ittuda dum do fo o inni ko kaari de on jonni mi kankade o sortode don doy parce que hari on nyawdude biro makko joni yai ha o faalama jombude mo kono o wonali jiwo on hay fus joni ko tawno o da addi mbudi jonnimo kanko o sorti juude o yahi few o wondi e on dimmo don kadi ari don ha tama o sembi parce que on andi ko laba ko hinno laba ben kadi be woni don han nyande go wi'aado kummalujo burdo marde kalisi on rewi don yi'imo jippi ka auto mum ari be hiwrondiri ha on don kadi tawi hakkille makko no e jiwo tay o da kadi miiji ko jombugol jiwo on dimmo sakkitido arde e dimmo on kono kanko do wolali hay fuyi himo indire no préparer o da ari modi engagé addi jawle bayno wodi ko on tuma non tay salon on sanza écran ji adda yummira tay vraiment tiggaaje den watti poodede moƴƴa on tuma bayo inni fi dewgal oya inni e nene bay oya ari addinodo arde o nyawdo on don ari en accimo yide o yahi o do kadi ari joni acce o do daren si tawi o jombaylam parce que ko woni do ko no gasa ko fi dewgal yummirawo ni si lendi e kambu gum fotti dum wadata kanko Allah liƴantamo o ƴenga tiggaaje den écran plat on ari ha do accata dum no jokka goddo go wawa wonde yummirawo dari ha o kadi soka dogi few de woni don on kadi finance don ha nyande go goddo ari yeeti on patron est ce que hida andi ka wonda o inni awade kaarijo arno do on no radama ko on tuma kadi kanko kadi o natti jungo doy ha o acci few joni jiwo jombaka inde makko non boni e hinnele o wada hay fus parce que ben arbe fof be arbe tay biro makko kadi nangi sengo go ko
ko holɗum mi faala en yewtude onon sonnaɓe debbo labakani hino wayi wa dolokke danejo kala ko jooɗi e o dolokke ɗo hande ko tawi wona dane tum ko woɗɗi o on tigi anday ko bonni inde debbo hino weli fi ha hiɗon andi hay l'islam on hoolaki debbo e gorko tun e nder suudu hayso tawi fo soɗɗe ala koɗum maɓɓe donc awa piiji goo mi nani mi sikki waɗi ha dewle buy boni harare pellet wona ko wi wona wi'ede kon joni noon komi faala wolande ɗon onon bandiraɓe miɗo tori si tawi tum a fewndike Allah waɗi a yi'i yiɗɗoma an kadi mo yiɗuɗa jaɓu heƴa ɗon nana ɗon faama ɗon par ce que andite hande si makka fokkitama ko yummiraɓe tum ɓe duuɓi 56 ha yaston yahata makka ko ɓuri he hewde ko ɓen ɗolle ko hasi kon ko ɓuri e ɓurde maɓɓe kon tawa wona ka jiifa maɓɓe ɗimbuɗi iwi ko ɓiɓɓe maɓɓe woɓɓe ko taniraɓe maɓɓe woni ɗum naɓude ono yaha ɓiɗɗo ha on ɗo heɓa ɓiɗɗo naama makko ko juutude balɗe e malede tawete ɗum ɗon kono noon ɓe inni si wuli tum a dogi pellet si weli a tawaytake haray bandiraɓe heɓuɓe dewle ɓen e faalaɓe heɓuɗe ɓen si Allah newni a heɓi jogito ha satta ha kelɗa fi janggo andita an si tawi a jombama a jiidike ko ɓiɓɓe ɓen woni kure ɗen ko jiiɗiɗa o e dowgal hara fiɗama kuran haray ne en ɓiɓɓe ɓen muññoɗen onon neniraɓe ɓen ɗuyte mileji goo par ce que dewle goo ko neniraɓe mawɓe ɓen woni wadde ha dewle ɗen bona haray ka guine live ɗo hiɗen ɗo Issa Allahu en direct ñande o ñande onon e Papso ɓundu gandal siɗon faala wiyon Mody Habibou ciao en e saha jarayɗi ɗi